mukorogu babandize kwiguraho ikizimbe cyo kureberura ndwara zitari kuturwa icayombe cy'urumana bw'abantu bari kwiyambaho myeshengera habwashima municipality Dickson Kateshumba. Dr. Gerard Mutungi ujwekira umujyenyi mukuru ha mukorogu kandi urukurebye ndwara zitari kuturwa ministry by'amagara mbigambo bye nagira ngo emirire ihindikire aho kusika kurengesereze nuko kuretera abantu barara ndwara zitari kuturra iziri munashikari enge yitkuryamu cyabashije kuri to babiri baryamu bakabarye swika barya dodo barya vakedo barye papari barye bitoke bitasicire konkati mwe mukundo kusika mukunda za chapati nubo kuzahajaro no sanga chapati usanga yo sausage usanga yo chips umuringo ngo gume Dr. Mutunzi narabura byo kunywa ibihanjire byari kugira ngo byongeserize ndwara umbantu ekikuru muryeje mukore exercises mumpurire muchende hamarwa mumpurire murugahatabe iyo bikiriyaho ke baraza idrida urukurire by'amagara muri Shema district nashobora kwendwara ziyongera muri Shema kurga habceka biraharigana kuzahabceka butano aharigana ukurwo mu mwaka ugwenku 2022 turebe habwenji ningashitwahikahi nendwara yashuka na pressure ndebire myaka enyuma nareba ngo shukari ebigire ahari ibiri hato mwako gwire ebire yahika hari 5. Hospitals are being built. We have health workers who are trained, but someone because of ignorance goes and takes alternative medicine. God forbid, but that's what it is. Mbigambo bya Dickson Kateshumba myeshegera habwashima municipality yahiga abanyashema kwegaitara hamwe mbigombe babase kurwanisa ndwara nkezi kurigira hakucondoza ukwakoze urumwaka gw'2021 abantu mtwaro nshaje nagumwe nakakago mu ihangeri bo baberebe n'indwara ya shikari ekiri kukira yuko yeraritseriza no kugira ngo abantu bari kukira ubinje mu ihango mu abene ndwara ezi tabari kukimanya kubagirwire ndena musetageti kandi turiyo twatansana n'abanywana bitu kureba ngo batuhereza grant twanyongera omukitongore ohereza bwabahika tutachereze ndwara obundo kashango ruire sukari otakujimanya omchenyo mkuru nyowanka ndwara pressure kurugaru 19 sinana na mwenda ninye kumanya binkurabamo hakubaburi runaku nyine kuryaki omubazi okucondoza nkore kangwa abantu buceka 19 harigana bw'abantu abine ndwara ya shikari tabari kukimanya ngo bajine ahabwe nshonga yukugira ngo tabari kwekebeza makuraga gasha kwa iya na kankwasa abatayaro west.